Nagabintagi kubor ba man kasngipet but subscribe ya uan. Sa kayang MPP busut UMDC karambray, bajaw dut ke kampanray, badan jengat lih. UMDC simet na karambray konstitusi, ubak losay karbani, ulalui rumno sa kayang kasamjong ka National Party, manaka kalay tarik unay lor ajar opsan. Ya ubak losay karbani lapjang subah, da ubak perstun tansong, ubari umekliya setiap presiden, bat ubak hamlet san dok ling working president jong National People Party hak jing lang pai pa ulalong haram barai ha Paris Hall ya kan jing lang apanya ubak jikon mathau badai working president jong West Kasihil district ya kabala don lang Toto kublai sibon ni lang rekam baka bang itman te meja glombo wanda nersin ban trei nam takat ramrai konsihi morokowe baka bala poi kita kesini bet ban penyang ni ba ursa dan lagi yang sih kum ke parti ngisudai banginum lendet ya ke NPP kabarin bukan hanya po ramrai konsihi nak yang jonga bagi champion dilakot ya ba tumfa bagi ka baro kin office berarjan NPP ako ramrai banya tu tik kumagalong namagin kwa beriam baklain ninyo itu tik yung pet ladon gede kran ka basay bawa lor shay ko abran ban piniso magi ngiru ngilong akmat jeng bakim nilai pediang ngin sa pediang ya ba lor shay sa parti kajui ya vila ban bay andai kumno hindrat dengan yang jadi parti nanti sa prosto ya jadi jin long leader kajui but tongin nai ai ke jin wai nam ta juni bon ngai long way ke leader jong kasi ke ye ki jogi but jong ajlai hi ro ko way ngidan lang yai working president juni iwa hamlet balalong tenno minister try la don ke party lawan join hakari ke party yen bu ke jing luai na kam da jing iro ai lo wei ni khot lang lo tot sindam no isa ke president jongka block ramrai executive committee uday UMDC jongpi Sri Lursai company ko ya party Overland Karbani Bawan kadai ka appointment letter panadu utasni kila dei ikut bapura dalam parti NPP Vice President Bank Modinin J. Salma ya appointment letter dahulu ni na namme kam nanggel NPP na Yangi kinagamerai bita bangin uwan bagi so nak sundan syak parti. Hoi kesimpul dengan Drew Benai Hitam bagian si National People's Party. Haji Syah binong kesian berbak juga kebaik kod 8 nang hangi ramai ki downline level ketik palog garo mong try bagi William. Kila kuat yang nak menjoin ke parti NPP hadin bang job komisi. Kila tenggo dengan nak post report. Wala du kila ilam dia beri jong chief minister. Syah kasilong sidubi. Banwan beri keren tengah. Hari kaong ya kena bisyan di jongah. Yimdei ban sim ya ka rai ka bakaki. Ngkwa bersim ya rai ka bakaki nama bangam patla banlek syakisnong bapher balik pistu ya dimisyan dari jengah jang job dan burom yang hak lesin si badai kata daw kaplo yang Drew Benai mesin report balik kendu yang man lagi inong ilam jong ke grup independent juri hari harus agar ko konsidam rai
Hoy, haramai dah du lai sepak tam sina. Bat ngakubur bangla banlek bantul tang kumbat sepak santu sina. Hagri du benai. Hari ngayo ya kata keasuran, ngayo ya kata jingjur. Ba nalem kinong ilam ijonga kilak loy bentha inga sya parti PP hagijing sya naso shifting banshim ya gerai yo lese kimpdiam kinong kesyan kiwutus ijonga haramrai hanrei kalong ban kongpong di makihi bakot inga banwan no sa parti ban ngalong kum utai nong ilam ba kamu ya pi petba ngahlong hi nong kumu bat ha kut nap sandar ban wan no sya kini ka family ka bahe ba ka family National People's Party oi ha kini election buladat don bun ki ba nga bulai ba usai ki shiming sejam ba ha kini election buladat dia kuntam ba ka party NPP harap rajang pila bakla musim kerai don kirba ban ai jumut entar hari nga om kapensyai ya kirba kumne ho kajingile jini hangne armrai hachim ladep kajingile apreng the National People's Party bat URG moment ngomong di mga katupo ka David URG moment versus National People's Party kamtang syati syadolan iriak jungi bat mata aku akan syai sepi hidup syam bi men hakni election kastom nengi baninyo ya kajingsyan kabapaka kabasulit na kitan jumi nama kadon National People's Party kabaklain akan mau ba party antu po sir kira daki machine gun kira daki tombom badher persya ya kaduk di jumi Henry matapat so tunar si kadai bang ladon baik ha kowe kaying next camp bahawa jerut kerab kendai syati syadon lagi dia kan kowe baik tang kowe kelawa om desu kan kowe kelama jung aji mumin bak NPP Henry kowe baik tang kelama jung National People's Party but next camp bang yo ya kedingsyan kaba paka na kinong nong ramrai kidon kiwagi kibawan komen na kibar kung susiki ong ba ubalo syai bagatin klasakin as National People's Party kung taro dong ari ngong yapi nong syagi ngawan ha National People's Party om bangawan bu kendon ay hari kawan dah jom kemuan balai lut kata berbekat ya keroi kepah PTP so bagang rai di kawe kursi keba saat di tam ha hari kerja jumi nese keba he tamro ustang kaput nabok mapelur no teter syatisha jantengam kusno barigam nangtang ihaman ya lembar ki kursi jong ke Jelasam ke Kamrub district Arban bakal kamrub rural bakal juga kahep si natang iya teter syatisha not garhin nang tu bani su biang syatisha is garhin non stoy masdud bat unta teteh bat ngasno kum MC badam syadid syen hapo diskusil galau tang MC badon habar ayi luka si om banshu ya pay ya kajiglong jom ka stido ka jomi kumba ai kajigwai mani ini samla na po ramrai abot bat agun na po ng stoy be ai kajigwai ba inagam din tali bat hoy makimenta ki wala ay ka message ba ramrai inagam din tali garu bat khasi yang scam ba apo kajigalam joge FD2 government bah ramai kan suara ya ke development bom pajak khoi ha ka history jog ramai desa hoi kawe ke surap ila bangsa
Kumong ni baklan. Bali teng working president juang ka party apo rabrai block. Yang mana ba kawai kabapan reflection kasi ke party. Kumong ni kawai keslot naramrai Syah namlah. Yan yang bang mukhet. Dengan sir tepat beri ti Ahmad bisa bahasa subha bali yang keslot. Bahasa kawai sir kuat ketemu ba mani inong ilam juni daklat ban mention kawai sir bagusan ba kasi juni ka police at post. Ya yo ekosi ramrai hanadus nam ajak lain. Hari ke pasasi ba wat mentaro tadang ilong kam dia ka police at post ni update patient strike. Kabam day shoot ka si juni. Hateng jenjar ni ba report wat kis barit bro. Batang wat ki bank bro. Kimno balwan manbu ya ki branch di haramrai mamdon ka police post pada ya ka bank. Tiga kepat ya bisa Ahmad Zulfi kepat red sa sobha ng kailan ya ka police post tu. Bagam juru na perkenmau biang ang banding sin ya karamrai si zero. Hawoy kalayo ya si haramrai. Haparo kon si haramrai dan tang buhay ka uwe ka PC hapo hangni hari hapo at rodungan idang gawin ka PC ka bamday babat at suka babat ang NGO desa subhang pedlam hikmat lam ya kani ka kamar rohot kalau bamday maki minister concern resa ngastu ba nambah jigram jupi bak sorkar kan tenggulan bat kan hikmat lam syakam rai kunsi kajungi Pasal kuat ng trabaho kuwi kasulok magmusan ha bad connect ya ka megalya bad kasan kasulok na po marang tuna siya malunga sa bad hateng adang dom kajing ki apo asam nanteng nim like siya balik siya ka time malabanay dia mabalik hibet ba kasulok jong kasan Iksat sa tepat iti ba pedam ya beli kini kesuap lo. Hawa jangan merai ikan pun kicilan ka. Hari benta, nagaling juga akong uta umilang kumai juga blok. Aku aban, mau iti tang kita meni bangala baklai ni kuat. Tinagaling juga nasupan siya deh bandon no ha gani ka party National People's Party. Ka party Kebalwanda Shibun kijikla ha kaneka jelas bagi jungi. Subnat si kateye yo ino ilang wastat tam ha jelas jungi.